Whawheta i kere ki pia malo mo e tau te mahua e pongpongi whakawhawha koini. Koini e tau kalofia ma ke pongpongi whalaite, a hua fulu maa whae mahina ko siu lai. Ko whao peke tau whakaosi, ai ko spedi a luke vai no hongo fulu, na tau kamata koi ane afi. Ko spedi a luke vai no hongo fulu, a veso na tongo fulu maa ono, ma veso na tongo fulu maa fitu. Ai a teu lawa tia he pāki motua, pāki koi a wesi. Luke vai hongo fulu, veso tongo fulu maa ono, pa ma veso na tongo fulu maa fitu, pea no whakarea. O kuke mahalo ko hai i he toko toluni na e kau ngā api ki a te ia na e mo ua ke kau kai haa. Pea pehe e ia. Ko ia ia na e whai ofa ki a te ia. Pea pehange e sisu ki a te ia. Alu koe pea ke whai pehe pe. Ko e kawenga i tau kalowhiama ke pongpongini o ku asia i he rea whaka osi ko i he veso na tofu mawhitu. Ko ngā rea whaka osi u pehe. Alu koe pea ke whai pehe. Go and do likewise. Nā tau ngata mo ane a whihe veso no tolu noa, a luke vahena hongo fulu, ai toko e tangata he ve hala, oskoto ene koloa, toko pia lavea pia kafo, kuo mei mate. Ko veso no tolu taha mo tolu a, tala mai na hoko mai ai taula eiki. Whanonga mai ai taula eiki, i he kauhala tatau pe koe na toko e tangata kafo. Pe hene mamata ki he kafo, tala mai veso no tolu taha ai kolosia ki kauhala taha, o hokat ene whanonga anaia. Veso no tolu a, tala mai na te mui mai ai ri vaite. I he kauhala tatau pe, o whanonga mai ai tokoto ai kafo. Pe hene mamata ki ai na e kolosia ki kauhala taha, o hokat rewa ai ne whanonga ai a ana. Ki tau fitu uai, o kuiai ai uhinga lalahi e ua, pehe he kau whatolo te toi tapu, ko uhinga ina na kolosia e taula ai mai ri vaite ki tapu aki koe taha. Ko seriko, ko sentai, ko headquarter na nofai ko e kau taula ai ki me kau ri vaite. Ko e tempare na e tuia i Jerusalema. Pena nau nofai o nau takitaha o atu peki hi Jerusalema ki he tempare, o whatau mo e ngahi taim te pire ko e nau ngāue, whetongi koia ki hono tauhi koia ai tempare. O kia ai ngahi lākanga ngāue, ai taula ei mo ri vaite whanatau ki ngahi sifi kehe, i he pongi, i he hoata, i he piafi, e nau ngahi ngāue kehe na e whakahoko koia i he tempare. Nā nau nofo i seriko o nau whanonga atu ai. Pea koe uhi koe na teu lele, ai taula ei mo ri vaite ka na whanonga atu, koe uhi o whanatau pia moe aho ngāue, pea koe hoa ngāue koe una ngāue koe i tempare na tu koe i Jerusalema. Pa koe koe na sio koe ki he kafo pe na afe. Kona uhinga, o pehe ko whatolo o tohi tapu, ka pau na nofo ai, na ala o whaha tokoni. Pea mate asiana, o uhinga ia o ala ke sino mate. O whatau rewa pea moe lao, pea moe ulunganga koe ai kausiu. O hoko rewa e na ala ke ha sino o ku mate, o ne hanga whakauri i ki naua. Koe mea rewa e hoko, tena toe whoki mea rewa ki api, o toe kau mo whakamaa ki naua, ke na maa pera toki o atu rewa ki e whakahoko na ngafa pe whatongia. Ka koe polo parema, tena tō muia tina waia ki hona ngafa mo na whatongia, koe e whakahoko. Ta koe uhinga ia na naafia ke kahala taha o whakawawe ki naua ia. Ki whakatoka ngā iane. Koe taula e ki mo i ri vaite, na e mahu inga ke ki naua hona ngafa mo na whatongia, he tempare, e si nofo o tokoni ke tangata koe. Koe tunga koe ne e tangata koe he vehala, o iloa ia koe, i he tunga whakatu tama, critical condition, 50-50, pe e mo ui koa, pe e mate whakaofa mooni. Kana e futokanga e taula e ki mo i ri vaite, ka hona lakanga mo na whatongia, ke whakakakato ki he tempare. Ki i whakatoka ngā iangi. Koe siasi, koe kakai, o kai koe fuwhare, o kai koe building. Kana e mamawhawe ki taula e kia pa mo i ri vaite, ai o toka ngā i koe ai fuwhare. Ki whakatoka ngā i mooni koe ni, ka pau o kai ai hakakai he siasi, koe fuwhare mau tahimia. Kono uhinga ia koe siasi, koe kakai, koe people. Na e totonu ke na whaito ai motua, ko heke siasi e. Koe toko tahe kula mea koe kapo. Na totonu ke na whaito. Koe motua koe ni haona ia pe me seu sareo, whakaholo mui. Koe ngafu e taula i meri vai ke hake, koe whakafoki kakai, ko na whoki me eiki. Na i kai ke na tokanga na ue ke soul, ke whakilau mari e taha. Na tokanga ki na ue ke whakahoko na whatongia, ke fuwhare, ke tempare, o ke whakawawa, pe tuten hai inse nisi, koe tuunga mama, koe whetongia ma. Na ia nau ngahi ngafu mana ngai whatongia ke tempare. Na nau tokanga ki nau waia ki he ngafu me whatongia ko ia, kai si iri e kina ai whakilau mari koe. O koutui koe siasi, koe lau mari, koe siasi, koe kakai.
ka ko mau ko polo pale mai ahoni o ge ka taula e ko ka uri vai te o nau mahu inga nge pe nau tokanga nge ki nau tol ko nau lakanga mo nau ngai fatongia kai ri ak e fo ilau mari he ko tui ko si ko fo ilau mari na to tolu ke na no fo ai he ko fo ilau mari ko si o blavia ko si o kapo o pe si ngai family ke ngai polo pare mo ke ngai mo i ko to lalo o pe si ni ke te asi mai ki helo ko nga ko mo fatongia ka taula e ki mo ri mai te ko e afe ai o mau inga e fo ilau mari e laka nga pe mo fatongia me apango ia talamai ke taula i mo ri mai te na mau inga ia e laka nga mo fatongia ko uhinga ho no au pe he ka pai po skola o na pe ko uhinga ne ke na afi ai he na hala ki na wa he lolo mo waini mana tu ina mui mai tangata Samaria o ne afi atu ia ha o no ai lavea pe ai leva ai lolo pe mo waini ko lolo ko ne nga we ko foi fie mari he ko lavea ko mama ko fie mari ko u waini ko ne nga we ko fai to ai lavea ko e wai ni ku hinga ya ki folofola ko ya ai otua sione va he wali ni si tu e vai ki hoko ko e wai ne ko vai ko ya ku hinga ki folofola otua e fe so ni ma wano pe ke fula ki moto ke vai ai folofola otua ko ngau ko ya ka tau la ki ko ni pe o to tono ke ko fa fie mari pe ha pe mo fai to pe he ka pai pu skola ko hinga ne na fi ai otokoni na hala na wa he lolo hala pe mo wai ni ta ko me afika mamahi mo ni ka fu taula eiki wa fuli vai te ka fai pekau ka ti kon ka ton pekau ka se tuata o ka lo fula ka nga maalunga o hala ya mo halolo ko lo hinga ke pan la mari manoni ko yo me ia o to ton ke ma he taula eiki mo ri vai te ko to ape ko pa te so la mari pe ka pan he la mari o tu ape mo folo o tu o ko ma inga ke no fo ke folo o tu he mau inga ke hafia tu ki hakafo ko orea ko taino ke liringa e lolo ko lolo fa fie mari fa no pe ke ar harvest full ka to ta ko ya he ko full ko wa ine ko de faito e lavea pe aku mau inga ya ko le fa mama hi moni ka inga o ka pau o pe ai ana fa matala ka pai po skola na ofa ki na ko na hala na muhammad he o tau fuaki pe me o tau ma o ko ere ai te ngau ma na tolu apita mosione ko si riva mo ko la ko ke ma ka ko ma te fuaki na hala he lolo na hala he waine pe ko e pore ya ma ki tau tau e ki ka uri mai o ma inga ki ai ho lolo ka ho waine folu he lau mari mana le tua pe to e folu foki ha i folu fola o e fesoni ma taha balu pe na mo kona he waine ka ke mo folu he lau mari o tua kolose tolu beso taha no pe ke mo lo fo ia la apita mo to he folu fola akalaisi o fe mo ke tau folu he lau mari pe tau folu he folu fola folu he lolo folu he waine he ko ia me e lava fai to ai ai la dia pe mo ka fo ko na nga fa mo na fa ngia kai ke na pasna ka hola taha o na fono ki na o hoko na nga fa mo na fa ngia kai mui mai ai tangata ko Samaria ko tangata Samaria ko ni o fakatai pe ka sisu kais na ke iloi he kausi na ke iloi ka taula i ko talano asisu ko ni ko talano heria ka uhinga tu ki ai mana tu ko fili o kausi uia ai motu as ai motu Samaria pe ko kai Samaria he kono uhinga ka Samaria ka kai hafe kasi pe fehi a pite kausi i he hafe kasi tamai siu ka fa ke pe ka fa siu ka tamai ke pe ko fili o siu ai ka Samaria ko tangata ko na ha ko mi Jerusalem ke seri ko ka tamasiu pe ko hinga asisu pe ata pe la via pe fa ngata ai na sio maaluma ki taula ki mo ni vai te ta hinga leva asisu ko ka kai ko na mo sio maaluma ki taula ki mo ni vai te ko a ho fa ngata e ho la taula ki e ho la ni vai te ko tama ko fili a Samaria ko na afe o tokoni pa hinga si he ko sisu ko fili a ko taula ki ko fili o e kausi o e kaufa si mi kausa tu si pa ko hinga sisu ko ka kai ko na mo falala ko ki ai e afe he tai ko ke lambe me fa ngata ai ka ko to ta ko fili o hinga ka sisu ko ia e afe tokoni ka ne ke ilo he kaufa si mi kausa tu si ko tala no heria ke ta o hinga ke te ia kai ke hoko mai e tangata Samaria fatonga ia ne ke ko ha tangata Samaria ia ki he kapo ko ha tangata Samaria ke aulia ki feitu ke he ngai ai ni fakata ne ngai ai ni appointment ka hui ko tana ne sio ki he kapo tala mai nai ngau he no maku he ofa he was moved with compassion nai ngatupe nai langa no maku he ofa pe ne hi pole mene asi ki fakatonga ia na ne kanseli e ai ni fakata na ne kanseli me ko to mene algo ki ai tatau to pe Samaria pe matau la ki mo ni vai te ko na wo to na nga hinga fa pe fatongia ka ko tau la ki mo ni vai te na toka ki na ko na nga fa
koe Samaria pe tangata sa Samaria koe ni na lahia ai ne o fana pe ne kaniseni ne no ngai nga fa me fatongia kai na fo taha i le bagi kau ngā Kristian o mahu ina ke kaniseni ho ngai appointment pe me ngai me schedule ke hapo ya o mahu ina fo i lau mari ko e taha pe kala mai leo na hifu a tangata pe me ne asi pe ko tui ko polo pare ma ke tau lava hifu me tau asi ka whakawhita i mua ko si Isu Kalais talamaina ne tuku alangi ma mono masani whakamatala Paulo ia Filipai mahano wa talamaina ni hanga whakamasime siwa ia he empty himself tuku ange koloria mo nau whakawhita i naha tuko taha na ne hifo me hene asi koe pulo pare mai tau ela piho tau ngai fuulaka ngā pa whainga ke tau hifo ki lau he koe ka fua mu tokoto he mehala o ko pōri ati ke koe taua eiki mo i ri waite pe koe haho punga he siasi hifo ki lalo me meho asi hifo ki lalo me meho laka ngā ma mutu ngā o ki ai kafu mo i lawe nai hifo i tangatani pe koe taipe mo ni a si Isu Kalais na ne tuku ange langi mo no masani ka hifo ki maaman pe talamaina ne ho na ne afia te tangata Samaria talamaina na ne hai ai lawe pe le linga ai lolo pe alge pe mene huai ne osi pe ne hikileva ai tangata ke lunga whakaheka ia i hene asi kai lue lalo ia whakawheta i mua ki he e kau ngā Kristian ki whakatoa ngā iai nane hiki e sia naki o lunga o ke fie mau kaha toko taha pehe pe ko si Isu Kalais e toko taha e rato whaitoho o labea ko kakai ko ke nofu ko pore ai ko family ko ngai mai ni ko ngai kau ngā mea ko aho ho labea ko aho ho kafo ko aho ho tola ko aho situa e hola taunga eki e hola e liba i te kau tau whakawheta i kei ke tangata ko si Isu Kalais hei kei ke hola hei kei ke situa he kone palome sia he peru taha tolu peso lima hei kei te uri aki koe hei kei te alu neti koe ko si Isu na ne ala hiki haki e tangata o whakaheka i hene asi kai ue laloi o mausi moni pe ai hiwa ko eike huanga whakatua ko kau mea whawhare ko si Isu pe o kune hiki tangata ko taino ke lawe o ke whima e toko taha ke ne hiki ko te tau whakawheta i ko si Isu Kalais na ne hanga hiki haki e tangata whakaheka pe ne awea ke he whare angi ki he paanga ki tangata na tonga e whare ko e ni pero dali tokang ki tangata ko e ni pe kahato e ngai whakamore ke te te whoki mai te te totongi ati ke te koe kainga whakawheta i mua ki he iki whawhetai mua ke hiko tau maha whainga o tua pehe. O tau maha si Isu Kalais koe tangata i hei ke situ e me te koe. Mahalo pe ko situ e whaamiri me atakai. Pe hangange ko ke lie ki nga e hole tau e ki mo e li mai te. Tamai mo e whainga i kau ngā mea me whaamiri. Ka ko si Isu hei ke situ e me te koe. O kune awat ki te koe, kune whaito o koe. O kune lilingi ata lolo pe mo e huai te. O kune hiki koe ki olunga whakaheka. Pe ko si Isu e te whoki angaua mai. Pa ega te si Isu ke tufu ngau ke pehe ko haie. E voi tō tōlu koe se vaniti. Koe kaunga api a tangata. Pa te tari male koe tangata koe ia na ia pe. Pa te tōma rewa beso e ahoni beso tōlu mafitu. Pa rewa e si Isu pe alu koe. Pe ke whai pehe. Kou pōre ati te koe aho koe di. Alu koe pe ke whai pehe. Koe hala koe no ke alu ki te ngāwe. Koe hala koe alu ki he ako. Koe hala koe alu ki sopingi. O kia e lambi a pe moe kapo. Mahalo pe kia ha whamiri ko mau. Mahalo pe kia ha talamo pe ha whine mui. Ko hai tangi na to henga himia ke heke a takai. O mo ui koe ni. O kia e lambi a pe moe kapo i hala. O ke whanonga i ke hinga awe pe whitu ke keo ki ai. Puna me kau pāse ati ka te koe. Ona ke toi kolos ke kau hala taha. Tanguta i he hala ke ahu ai. Pea ko ngafa pe me whatongi ai o ke ai ho lolo pe moe waine o ke ai lape o ke palo parema o ke hei o fo e ngai family ai moi ai tala mo pe me fine mui o la fe ma ka tau ai ma ka uri waite o fonu he lolo he lau mari o tua pe moe waine o folo fola o tua o fie kai e ko tangata koe ni pe ko koe ai tali pe o fie ma o ke alu koe pe ke fai pe he i he wike koe ki tau lote tamai ko glote ke afiona tau pe kina e ki toko taha katoa pe Paka ulo tia ke peho whakafona ki mautolo ke ho whakafona. Whakafona ke mga holau mahani e maha oni. Paka ulo tia ke awhina tua ke mawawat ke labea pe moe kafo. Ilong ha whaamiri ko mau, ilong ha moi ko tolau. Paka siwa mone amalaki. Paka ulo tia ke awhiona. Tua ke mauriringi ke lolo e whakafia mahani e. Paka me whaitoa ke e whalofole awhiona. Paka tāpe kina tako taha katoa pe ako e nia si Isu Kalais ko alu. Ko ia mua whakamohui.